Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, the Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baganet foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. MLA jong Nongstoin constituency uba Macmillan Barsat Hagashipau tarik unopra arjar arpuar ula play pajba yaga yeng dorbar jong dong block 5 kabadon hakashnong upper new Nongstoin West Khasi Hills district. Yagani yeng dorbar lashnapan he lengbaka scheme CMSDF jong usnem arjar arpuar hagabala mang pisa pralak tingka. Hagani gasngi MLA ula samru ya scheme MLA syaki pajba jong gani gadong hagabala sakilang da usarda jong shnong upper new Nongstoin uba H Marwin uba ALSAM uba long secretary jong hima Nongstoin barki pajba nong shnong. Ini badan naik. Hari kapo masuk pada sebagai pang yang badong tu block 5. Kami tak kasi mungkin lah ini kali kah. Double hall, kaban ni ai jingat, harus sama aja kacundai, aku nak SRGP silaksan pun, but agar sistem aku nak chief minister, special development fund, halak kita ketutupan dalam kendai nak santu aja, mantri nak. Kasih kaban, pensai jengkel mau. Haga history gini itu kenapa teh kau kasih nama kau Nongstoin, kapan dia kata urusan ke block 5, kapan dia yo kita kasih bantli, ya kini gini berapa. Ngerti yang tiba yo jirap, nagi nama ikmat kamu mencuaru, nagalem bermeli mencuaru, nagalem berbisi, hendak bisa melakukan benda, nagadau pakai cinggung dak pisah ke bawah. Dan nagalem jonga, kum nama ikmat bermeli jopi. Hausem aja kacundai aku wilayah silaksan tu tingkat kampat posisi. Hadir bangi wapai diwan juno bagi mat tangdon kambian. Hausem aku aramang bian sakhalak tingkat wilayah egri ku bangi syong terus. Hagi kisni nama kami lembag social media. Kami lembag kilat saya ku kami kejing ken handi hantai. Bagi mat kini kesoka imat minum ikmat isu dah ibu mau nolem dia. Karena kalau ingin dia mana tertiar, bangim dia bersuatu bakla, mentak kasni lawan kli yang kini ingin doa apa kepala dia. Kepala dia tray, dia bersuatu mau nolem. Dari bersuatu bakla kepala kli inauguration, balai ibu ik office jom executive engineer, jauh tak perlu dia apa mau syukur dia. Oh bersuatu mau nolem terlalu katerikam. Lebu ia ka office tu kasihan di blok apa gambai. Dia orang suku mau nongim terlalu ketekam. Tabakim tep haga juga sni bapri, haga juga sni bapermana. Ki nong tray video ki opsala don lupa. Terong ini. Kasoka ko ke lagi ni fina. Habang ile yang kono kam ngile na ka patang jimu to ni pa. Habang ipi kono office ngitri nang tak jing to yo pai ba narang khai dia haki bisa di balai islam yo kam menchua babun ki kam jungi kisah babun ki kam jungi kisah sa tang haki jing bu mau noben hari ko ngi tiba galing soka jungi menta kai jinglong nong yalam jungi menta ni kuat ban budin ya iwe ikam kapan soka tuan le akan jumpa yang pai ban tengah ban melam tak apa ya ke jing do ba jo blok number 5 ke blok san apa pasno oni no sai unde babu monore lapli para putri kam kasi hapo kisah film sans nambula palat light floor soft floor lapenod hapo connection janman ikan hul layo banyak Pajan man bidong layo panira. Lara biong skim pajba community scheme. Lara biong skim simet. La persang ban ai manusia. Ngatai ki po miswa. Ngim ju iba ai skim manusia. Dan ibu orang bahagis nam barada bisa cai manusia.
tabah kulo di pai pakim yo. Kamu kali cakap lah jono di jono. Tengah mu tanau ba. Hakai jinglong no yalam jungi, hakai jing yalam jungi. Ya ka senja ka karah po kasno katao. Ya ka jing senja po. Ka konstitusi ke jungi, ka district ke jungi, ka jela ke jungi. Ni po ban bedi lagi kam. To ai bedi kam ke ter tham jam bai ngati. Repul wanyang skill morak kintir